أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hürmetli Müslümanlar. Çaz virida çiz vavol iman de şartarika iman de rugut şartunika sad peygamberih inanmış vole. Evvel Allah Teala'dih inanmış kana, malaikirih inanmış kana, malaikar avallaha Allah Teala'di mahluqatarillahana. Faktir kitabri Kur'an vahdla velikayi, peygamberih qadar qismettih ve kıyameti qusud duvanjidadi hadakhni inanmış kana. İm harsa imana vakasti çarasuz inanmış kana kani şart aryazo. Ve hakni kelime şahadati eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Allah sadece Muhammed peygamber hakkılaha za şahid voliz ve laha kelimedi qedlaha payunani lozuki peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hak peygamber. İnaçe çircez ve Allah Teala di insan ribatav peygamberar için kanitir lukar qurnuva ve habruh inanmışkun İslam di iman di inanmış bili şartları kasadi vaciblu. Ve nagasa kasti Kozda qurta peygamber de aleyhissalatu vesselam laha gafar hada gozata Allah Teala'din kelime yar peygamberarni sadni qed khanwa sashmut khanwa habruka sad qonni kozda qurta ada iman durust jezvaç ada iman Allah Teala'da qabul zvaç havila peygamberih inanmış bunu imvaciblu meseleye ve hadak çünkü evvela inanmış kanı kanzva ve çirkanı kanı çok peygamberi hekti şartlar sifatlar abur avata ve çiz ve peygamberar Allah Teala de insanları aradı kana sa günah nikoçir viride çeşnejda mihi aqullu kamallu vir patar aqalta hakti hadla çeşne kaçıcıda hakti insan arıyazva habur harsa biçin zamanında insaniyeti insanları arada Allah Teala'dan qurna ve habru din tuğan Allah Teala'dan kalam kelime yar insanları vaga qarno harsa şey çez sifatra çercez ve hada akunra ve ha peygamberih ne için hakti binel pata akunar qine pata hada xisitar habura çez peygamber hakiki peygamber terdi çercez abru kane şeriatin qine malum çok tiz malum arno ve peygamberarni Allah tera qurn ve hakti Allah tiz qani lukar qesiniftis pajez ve rasular ve nebiyar rasul im elçi Allah tin elçiye sadla hadicaz çirkanı qanzo Allah tera qurn ve kasya etim dişehlikum mümkün tuş etim yaz ve azad Allah di biçim buyruğar insanri aga qarun patal raqurn ve insanri ardıkan ve hakti raqurn ve kasya ve nebiyar lahata haburne Allah Teala'nın elçiyarız ve insanları arada yaşamışız ve günahsız kanun şeriat qılet xuz veri insanlarız çipi amal oldu karar oldu çeşne kalırız ve mümkün Allah Teala pata abru anabiri sabuyru atum mümkün tatu ama abru şeriat qılet xuz hadaldı insanlarız çeşne kalırız hadaldı Allah Teala'nın dindiz everiz ha hakti vezifa habrun hakti diyoruz. Veri salla qaşurdu peygamberar Allah Teala'nın elçiler vişni qanı qudazur peygamber khanwa abru arada pudvişni tsipud rasullar. Ama bur nebiyar. Ve inal çine vilikla havol peygamberlik inanmış humpatal abru çipi sifat aravaz ve abru çipi mucizat aravaz ve alamat aravaz ve çez ham peygamber tirçal şaksu çir humpatal. Vaçi Muhammed peygamber dihne aleyhissalatu vesselam akti mucizatar gızaf khana ve abur viri çaz hadis ra İslam din tarih din kitab ra çav agalna çaz çiz vaha mucizatar ağzur oldu mucizatar khanwa ama çaz çir khan ve çir khan konzu peygamber din viridlani çehi mucizat Kur'an tir çav Peygamber Muhammed aleyhissalatu vesselam
вич илим хактин чихи дережеде қатма вири инсанар илимди қувватих илимди саки Аллах удрихи игазва замана язва хакила илимди хакти вири патар қаваджиблу вала вазва ва Qur'on вич қилақ илиз илим язва Qur'on да хак دين شريعتي إلى مرن قتشوزوا وحق دنيا تخلص آخرات تخلص أبيات تخلص على قلو ويري ساكتشير بيلر حنا أقاسو تشيرجزوا إلهم دي أرد الغنوا چوخنار أبور إدلا ويليك أغزون قد بشيس ويليك محمد پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام الله دي وحي قچونا قرآن دا أواز خانو هاتشير بيلر أدلا غيرني أما إسان الله تيدك ولا خارني پیغمبر دي خانو مثلا پیغمبر علیه الصلاة والسلام چالتیجی رخاتیجی و طبیعتی غلاز تراریخ غلاز حتی حیوانریخ غلاز نهاگا رخاده چالاقات نهابرخ غلاز اینان مشتوشیر insanlar چالاخون پتال حقنی اینان مشتوشیر insanlar پتال اد که قرآن دکنو پیغمبر دی علیه الصلاة والسلام تپون اشاره دال دیوار پایونا گل قرقونا و ایک مسا حقتی معجزاتارنی insanlar قالور Велик пайғамбарыне, Муса пайғамбар, Ибрахим пайғамбар алейхиссалату вассалам, залум пачах намуруда цузбихе вақтунда кудалхана Аллах тиям хвена цун қене ха зурба ялавдин қене хамса саламатиз амуна цу хада саз зиян ниганачи. Им хада маджизатрика садязу. Муса пайғамбар де велик кечизва Аллах ти ват алабна хюл Эпатхана Курамата Муса пайғамбар үшін халқны галаз хүлен апатыза қайжына. Амма хадан гүхүйне хамриқ идылығыз, халық терги дылығыз, гүхүйне ва фирауди құшынар, хүлен юқала қатала, яд эгіз қықана ва вири ха құшынар батмеші оны. Имне Муса пайғамбар де маджизатри касад язу. Иса пайғамбар де көчіз вал, пес начахан ва иқидач кыдалтан ва исанар сағар қиз, Sadavani sağar, sadavani kömekteceğiz vahidi insanları sağar kıyız. Hatta aludu ki peygamberdi, İsa peygamberdi. Allah diye talabna iyi insanlar olacak ka hakti vakıar düşüşer haydi. İbrulani gayri peygamberik çipi layık bilir, xesetar ve saki habroz sifatar lozu hakti sifatar kun lazım. Peygamberin sadlaha sifat sidq yazı. Arapça lol, im lahaç ol yazı hak ol, düz ol, gerçek ol. Yani peygamberlik ida aksitir, sidq da sifatini aksitir sifat, ida aksitir ama kizb yazı taparar ol. Veri peygamberliz sidq, düz ol, gerçek ol, has yazı hama bruh ava çarasuz sifat yazı ama kizb taparar ol peygamberiz hastuş. Пайғамбар актин хасет авач. Училат пайғамбарар алейхиссалату вассалам абур Аллах Таала ди инсанри хақиқат ага қарун баталара қурнва инсанар язу. Нагах абраса табақатата инсанар абруч Аллах шариат ихни иған қидач. Хавила Аллах Таала ди абур хакти кутук тушир тапаррика ва маса ихтин хасетрика ханва инсанар язу. صدق عبدي في كل ما يبلغ عني تستقرز الله تعالى دي زلوك Yani peygamber hakya adı veriluz va gafar hakya ve adı köz veri uç aga qarzvatani adı abur bir gerçek gafar düz gafar yazı. Ve hakni Kur'an'da madni hakti mana va gafar luzu ki Allah Teala di Bismillahirrahmanirrahim ve sadakallahu ve rasuluh ve masa ayette ve sadakal mursalun. Allah Teala hakya ve adan peygamber ve veri peygamberar hakya luzu va hakti ayetlerine gizva Allah Teala de. Ve qadlaha sifat yazı peygamberiz khastir amanat. Ve amanatiz aksitir sifat yazı khiyanat. Amanat uçla açalı. Veri patarqa ihtibar gijeda ihtibarlu insan vefalu insan de uçlu huzvat de uç izvat de veri hakrara peygamber de yağunu jeda ve adı huzva gafar veri düz bor yazı. Savaqtondani adı khayin ol aradal khidaç. Ve khiyanat im khayin volya insan de guzva gaf khayteni çoravon kutunzva iqrar çoravon ve masa ihtin kutuk tavur insan riz illa ki peygamberiz kutuk tavur yerli kutuk tavur khasetar
абрух жезвадитуш. Ихтилатни тести қарзучи аятта Бисмиллахир рахманир рахим инни лакум расулун амин. Haqiqatda payg'ambar zaqra qurma elchizi am amin kasiyaz va bir patarqa va fallu ixtibar qishida. Bo'lmasa oyatni Bismillahir rohmanir rohim innalloha la yuhibbul xoinin. Alloh taolo dis haqiqatda xoin isanarda qandach. Va pudla sifat imyazu tabliğ. Tabliğni Allah ti çi payg'ambar dis ganva payg'ambar res ganva çirbiler abur insanri agaqaro. Tabliğat xun insanri arada. Payg'ambar dis u çizvata Allah ti adas ganva çirbiler insanri agaqaro. Habur viçin rik exena viçin beni de xena çünü xarna insanri aşkara tavuna suqun payg'ambar res xastuş. İdaz aksi sifat yazvu kitman ham lahaçalihi payg'ambar ava çirval Allah ti ganva. Ham sadazni aşkara tavuna sadazni çir tavuna jvorik exena. İm payg'ambaris xastuş. Payg'ambar sallallahu aleyhi ve sellem harsa payg'ambar ve illaki Muhammed payg'ambar aleyhissalatu ve selam mağarada adaz Allah tin pata buyruq atal İslam çukurun patal. Sifte nubatte için xizanda muqaqleri arada, dostları arada, hakni Mekke ahaleri arada ada tabliğat tuğan. Din İslam tuğan. Hiqon içi çetin xanatani, hiqon adan qilil düşü şarxanatani, ada aqolaq aqazarnaç ili ümirde ham tuğan. İnsanri din İslam aga qaron. Ve hadan pataqa Allah Teala din istiqarzwa Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum ve atmamtu alaykum ni'mati. He ayatını Allah Teala ne huzuki Allah peygamberdi köv veri din aga qarnalhana hakti manadi ayat gizwa. Yani ada Allah degan ve çirbileri kassa şeyin çünüktüğünü veri insanları aga qarn. Qudlaha sifat çi peygamberlik xanıqani hada habroz çarasos xastir fatanat yazwa fahumlu vol aqullu vol gavurda qon ve insanlar gavurda tun ve idaz aksi peygamberlikde xanıqani am yazwa baladat fahumsuz vol aquldis qiri vol sa çir vol insanlar aga qaris alaq tavu ibur peygamberlis xastuş. Nagah ihtibur khayta abruva din İslam insanları aga qarışıdaç. Gavurda tojidaç insana. Haktin aqullu ol, tamam ol, aquldin tamam ol abruh xanık anzu. Ve gaflat Allah rikala Allah'ın saymaz ol. Üç koçi fahumsuz da kaz peygamber jeda insanar tuş abruz i xesetar khas insanar tuş. Ve i kardiz dalil yaz Allah Teala di Kur'an'da nitestiqariz ve subutariz ve Bismillahirrahmanirrahim ve cadilhum billati hiye ahsan. Allah Teala di abruz buyruğun ve insanlar düz riqalğun peygamberiz. İm habrun saki qısan qolaq yazı. Ve inal mat seferde dikrariz ve peygamberi xanık ani qud sifata ve hu mümkün tuşer mi sifatar ve vaciblutir, vacibtir sifatar ve mümkün tuşer. Yani mustahil. Hu mümkün tuşer sifatar. Вабур мациферда рикала Аллах тумпатал тикрар қида. Ханыкани сифатар сидқ, аманат, таблиғ, фатанат. Вайбруз аксибор, кизб, хиянат, китман, баладат. Вай ғафлат. И сифатри мана ярни сидқ, düz vol, kerçek vol, amanat vol, ихтибар ғиз хун, таблиғ, insan rif, din İslam din saki Allah Teala din çirbiler aga qaron ve fatanat fahumlu vol. Ve tapar arkti, hain volkti, insan rif saki çir vol aga qartavu ham jwa erke khun çinu xaron insan rika ve aqul din qiri vol fahumsuz vol ibur helbet Allah dikayarga kon Allah aludun saymaz vol ibur peygamberriz khas sifatar tuş ibur aksibura. Allah Teala di hak avunu insanlar ha peygamberin reqel düz reqel jel ba un patal abruz biri qısan sed xesetar ganva ve çure xesetir kabur bihi avunu. Ve Allah Teala'nın kudret yazı. Ve peygamberi mümkün ter sifatır kam ama insanlar xni avak ola xar yazı. Mesela
Са пайғамбарар девлет тавабур хо мумкин, садбур кесиб хо мумкин, садбрух, ама исан рихиз азарар хо мумкин. Ибрука Аллах Таалди пайғамбарар хенватуш. Ама исан архиз абру нейниз вот уник суни ялягун вир ибур харсе ничажезва галахчезва. Ама исан рихиз ибур вири хасе пайғамбарез. Ибрука Аллах Таалди абур хенвач абур авазва. Ибур хабруз мумкин сифат харезва. Пайғамбар Аллах Таала девчин Қур'андани идан хақин далузу ки ора қурдал дини шина пайғамбар ара қурнватер абруненни изва базарални физва саки инсан риз хастир қалахар хабру вериқ лет хузва фа бязи инсан ри хабар қо мумкин учиз бес Аллах Таала де абур иқалах ри кархенвач садлахаде Аллах Таала де идалди абрун дереже қалурзва пайғамбар ар ама инсан архиз галатни изва ксунни изва ساكنين إذا أبرخ ويري احتياج رواتني حسوقتون ده أبور الله تعالى ديز سوقتون دني عسيج زوج الله تعالى ويلك هميشة الله تيس قلوغيز الله ريك الله شبين أمير كتير مشتوا وإدال ده أبرز أما إنسان رز أدا تشني قلورزوا نجاه احتياج پیغمبر اختكات الله ده والله الله تعالى دي احتياج كبيغمبر الخينوا حبلا يا أبر الله يقول خير الله قنوادي و Пайғамбар ихтияжар невозва вири геректер ше эрни хабру чпи эмизва ишамишезва умир қилет хузва хизанар нижезва хақиятани абру дин ислам вирдла кивиз вирдла мехкем дист хузва ама бруз вирдез қсан хакти чешне қалурзва ва пайғамбар де алейхиссалату вассалам вичи хадистен илузва пекай вирдлани чехи имтиханар балахар пайғамбар эхна ахпа валири Аллах тиз ганитир лукари Қур'ан да абру какенва ахпа хабру хшарва абру وحبر زخشار وابرو يعني وردلان زربا امتحانار الله تعالى حبرون خويتوزو اما برون قليل نگاه حقتين امتحانار حقتين شتين ولر اتاتا ابرو ممكن ويري قدر نخيزدي الله تقدين دي القوي اما القوي ممكن پیغمبر مادني دين دل كيجزو پیغمبرار هيقو ابور امتحانار ابرون قليل اتاتا هيقو شتين ولر düşüşar اتاتا وهاولا مادني Пайғамбар де алейхиссалату вассалам вичин хадис толузу ки Аллах тиз вичин лук канхай вақтон дегзав адан қлил имтиханар гида адан вайзар дин вон хун патал хиқон киви хайитни хиқон қлил инсан де четемлер düşüşарататани нага Аллах ти хиялвариз вайзариз хайта Аллах тиз хам хуши Аллах таал де адан имам махкемиз ва хам вичин қаюм велик кутазва ама хаса вақтон да чирхана канда Пайғамбарых на хушвилер нечавилер жезватани хиқон дарда бур хасватани савақтон де абур чпин дереже ауз аватавул Аллах таалды изватуш Аллах таалды абур дереже хамиша вине хизвада қой Аллах таалды де чаз махкем дүз иман гана сан хақиқи Аллах де қабул изва хакти инан мишвал гана са пайғамбарны хукуттауни вири пайғамбарых инан мишаз Habibullah organ va Пайғамбар алейхиссалату вассалам Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ам час вирдлани парак анхана хадан шариат истеклухана рикин сидқида хадан шариат қилет хуз чалагамавол ва Пайғамбари вир шартарих сифатрих инан мишаз хақилет хура амин вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh